mapitaken ring guru rekanipun inggih Bapa. Iya namun iki kewentenane Indeyang cingakanan titiang Bapa. Wenten dados pitaken titiang ring Bapa menawi ring dijeu megenah saking riyen kewentenan Bapa. Rasa mider lampah langkun titiang ngedot uri kehanan Bapone Bapa. Dia tanpa jemuga rike dados pangekin titiang kehanan kewentenan Bapone. Menawi dari sesampun sida titiang kecunduk Indeyang pretiak sayang cingak kewentenan titiang. Wantah ring genah kecunduk titiang wenten pianak wenten tujuh wantah nyantos sepengrauh Bapone Bapa. Cening-cening pianak cucu berdi sentanan Bapone ane suposida ketemu iada kecunduk jadi ada di samping Bapone.
jalan mau tamu jenis ada marupa sarana sing jadelen pemerasan ini abang sida nerima pianak cucu berdi sentana mekejang Wirani marupoyannya iya diaston iya nambedek nah cat maka bang ada pinaka catung bapo bang jalan masih upo cara yannya wala pengidekan bapun abang mau dasar bang sedaning mana lasaria kekeningan susilaning udah angon pengajak udah pakenakan sening padam kejang jalan bapo melah nungos idewo ajak kejang ini cuma dan subuh dewasa nera kayu bangsa inulian ni jenis nganak po jalan bapo tujuan po jalan bapun wah nangun ya segeti ngeyasa muku dan jenis pada wajah pekejang Ring kawin tenan kade asap nika wenten reramanipun mebesan ring pianak cuma kesampe inggih bapo yen kade sapunika turu sampun lan turang pemargine bapo
ngagem sang hyang agama sidaning doa suwejo ida sang hyang Prabu Wisesa mulihaken genah sane kebaos utama linggih babone. Pinunasti tiang doning pemargin nangun yasa leda yang yasa yang kier tiang kewenten berdesan kanone sampai kegelesan mangkin uning ayah nental bahawanan mungaksane mangkin ring paitane ring jukone sangkaning kadon keiket dening rasa asih nenten yukti kantas-kantas pemargine sakiwanten liwar sampun sane mangkin oh margin jungkung lampah punika jungkunge areng madyaning segara sane mangken pianak cucunipun Dewa Ratu rasa sak menawi dedadanipun pengaksian orang seranan upakara orang pemerasan Dewa Ratu itu menawi itu modo tangis
minek hati berdi sentanan sentananipun Opina sane bingung uyar mang-mau sangkane keiket antuk rasa kepariangenan lampaking wayah ngerawat-rawat kandun tuanipun kewentenan leluhuripun anak cucu wajak bekerja nang tulih anak ibu ke bapa jane ulau kodan bapone ngalahin ke cening ajak Nah cening pianak cucu pada mekejang cening